Бид өмнө эрүүл мэндийн хичээлээр ямар сэдв үзсэн бэлээ? Ийсэн. Хадвар бус уушнаас хэлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг. Тэмээлхүү? Ингээд нэрээ. Ийсэн. Өдрөөний дурталд авахгүй байх тийм ээ? Ийсэн. Томьёолсон. Зүйтэй. Арилтай мөн хэлэхгүй байна. Ийсэн. Чигтэй. Чигтэй зөвхөн хийж авах юм уу? Ой, за энэ хатмар цагт хооллох. Бидний хийсэн тийм үү? Өдрөөний хомсолт авахгүй ба өдрөөний хомсолт авснаар юу үүсэх вэ? Хатмар бус уучин тийм ээ? Хараалал. Үүнд юу авах вэ? Ой, сайн. Тэмхэлгүй байгаа цаашгүй. Замын хөдөлгөөнд авахсууд биднэрт ямар хатар төвчөнд тохиолдож болсгүй. Тэгээд асаа гэнтэй юм уу? Аа. Ийсэн шүлгээ байгаа угааж авах хэрэгтэй тийм үү? Тэгвэл бид нар өнөөдрийн хичээлээр эрүүл мэндийн хичээлээр ямар сэдв үзэх нь үүдээ? Шүдээ ажиллах, шүдээ нэмэлт хэрэгслүүдэд танилцах. Ийсэн байна. Шүдээ ажиллах, шүд зөвлөх нэмэлт хэрэгслүүдэд танилцах. Үүний тулд бид нар ийм зорилгыг дэвшүүллээ. Энэ өгдөг тушаараа Шүдээ зуугаа дарааллыг мэдэж авах. Ийсэн байна. Шүдээ зуугаа дарааллыг мэдэж авах нь. Шүдээ авахгүй үед шүдээ нэмэлт хэрэгслүүдийг зөв хэрэглэн татах сурах. Бидний хаяа овоо явах тохиолдол байдаг тийм үү? Гэр ороосоо явах тамахдах. Ийм үед бид нар яах нь вэ? Шүд зэрэглэн нэмэлт хэрэгслүүдийг зөв хэрэглэж сурах нэ. Үүний тулд өнөөдрийн хичээлээр бид нар ямар алхмуудыг хийх вэ? Шүдээ зуугаа дарааллыг тогтоох. Ийсэн. Шүдээ зуугаа дараал сурсан нь шүү. Оосойзоо зөв самгаж чаддаг болох. Ийтэй. Оосойзоо зөв самгаж чаддаг болох нь. Шүдээ зэрэг нэмэлт хэрэгслүүдэд танилцах ашиглах сурах. Ийтэй. Амны хөндийг цэвэр байлгах татах хөвшил сурах. Амны хөндийг цэвэр байлгах надад хөвшил сурах нэ. Өмнө багаараа хамтран зөвлөж боловсруулах тийм үү? За. Одоо тэгвэл бүгдээрээ шүд угаах дараалалтай танилцъя. За шүд угаах дарааллыг бас тайлбарлаж өгөх найзуудаа. Миний хүүхдүүд сайн бэлдсэн байх хэрэгтэй тийм ээ? За сайртай хүүхдүүд нь гараад ирээрэй. За. Дээд шүдний гадна газаргүй нэг талын аг тараанаас эхлэн 3-3-аар нь тойруулж угаасаар эсрэг талын аг дараа дуустал угаана. Бидний хүүхдүүд дараад хийгээрэй. Шүдээ угаад үзүүлээрэй. Дээд шүдний гадна газаргүй нэг талын аг тараанаас эхлэн 3-3-аар нь тойруулж угаасаар аг дараа дуустал угаана. Тойруулж угаагаарай. За одоо нөгөө талынхаа аг тараа бүгд ажиллах уу тийм үү? Ой сайн байна. За дараагийн дараалыг ямар нэг уншаад байна. Дээд шүдний зажлах шаардлагагүй наашаа цаашаа хөдөлгөөнөөр угаана. Дээд шүдний зажлах шаардлагагүй наашаа цаашаа хөдөлгөөнөөр угаана. За миний хүүхдүүд угаагаарай. Зүйтэй.
чүтний гадна гадаргуу нэг талын ах тараанаас ихсэн 3 тойроо зугаасаа эсрэг талын ах тараа дууссан. Аавны хүүхдүүд шүтээ угаагаарай. Эхний заавал дагуу. Ажлын чадваргүй наашаа цаашаа хөдөлгөөнөөр угаа. Наашаа цаашаа хөдөлгөөнөөр угаах нэ. Зүгтээ. Доод шүтний засгаж гадаргуу наашаа цаашаа хөдөлгөөнөөр угаана. Үзүүлээ. Баярлалаа. Тэгвэл бид нар одоо шууд угаах дараалтыг мэдээж авлаа шүү дээ. Гэртээ очоод үүнийг зөв хэрэгжүүлэх юм тийм үү? Тэгвэл шүтний сайдаа яаж сонгох ёстой вэ? Шүтний сайдаа сонгохыг мэдж байгаа үг байна уу? Сайн зориултын шүтний сайдаар угаа тийм үү? Ямар сайдыг сонгож авах вэ? Зөвхөн өөрийнхөө шүтний нас биендээ тогсон зөөлөн өстэй сайдыг хэрэглэнэ. Амун сайдыг сар 2-оос 3 сар нэг удаа сайзаа яах нь вэ? Сольж байх хэрэгтэй. Хүн болгон яах ёстой? Өөрийн гэсэн сайзаа. Ямар угаар угаах ёстой вэ хүүхдүүд? Зөвхөн биднэрт ингэж зарагдаад байдаг тийм үү? Гаатай өшөө чигсээ. Чигстэй тийм үү? Батондоо гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ? Тэгвэл бид нар батондоо сонгож авах нь чухал юм байна. Одоо бид нар сайдгүй заримдаа ийш тийшээ аяллаар явах, уртаа тэнцээд явах тохиолдол гардаг шүү дээ тийм ээ? Ийм үед сайдаас гадна шүд цэвэрлэх ямар хэрэгслүүд байж болох вэ? Эдгээрээс бас авч явж болно тийм үү? Одоо миний хүүхдүүд тэгвэл өөрсдийгөө аяллаар уртаа тэнцээд явлаа гэж бодъё. Багаас бидний хүмүүс гарч ирээ. Өглийн өдөр, зуны өдөр, уртаа тэнцээд явах зорилгоор гэрээсээ гарлаа. Манай дөрөв. Мөн зөвхөн зуны өдрөөр аялал хийчихээ. Зовоотой зам аялал авсан ч гэсэн өөрөөсөө сонгоод миний бүр зуны өдөр татах төлөвлөн хийлээ. Альбомд явах. Тэгвэл миний байна гэсэн үгч аваа. Альбомдыг хэлбэлээ хамаарай. Эрүүл агаар өглөө өдөр байснаа манай. Яа. Ашааны болохоор бэлбэлээ. Бэлбэлээ нэртэй. Багны хэрэгтэй гэсэн зүйлүүдээ өөрсдөө сонгож авъя. Юу сонгож өөрийнхөө аялал таашаа явах чадвар үүндээ тохиолсон зүйлийг сонгож авъя. Хүүхдүүд маань аялалд явах бэлтгэлээ хангацлаа. Одоо бүгдээрээ хэн юу авсныг санагдсан. Миний үеийн арасны зүйлүүдээ тайлбарлаа. Яагаад үүнийг авах вэ? Шүтний яагаад авсан? Эндээ сайдаа магтсан нэ тийм үү? Сайдгүй үед тэгвэл ямар юу хийх ёстой вэ? Энэ авч явснаасаа энэ юу вэ? Ёсны үнцгийг хэрэглэж болох нь шүү дээ тийм үү? Миний хоёрын хэрэгтэй зүйлээ өнөөдрийн хэрэгжих хэрэгтэй зүйлээ шигээн барай үзье. Би болохоор бэлбэлт авч байгаа бэлбэлт хамгаалсан зүйл. Тэгээд амаа өгнө. сайдаа гэж хэлсэн юм тийм үү? Мөн сайдаа гэж хэлсэн. Мөн сайдаа маань хаашаа ирсэн бэ? Авсан. Аваад
숫자를 어떻게 하면? 좀 벌어할 때 마찬가지 저한테 갔어요. 지휘대긴 벌어하는 걸로 굉장히 쉽고 예쁘다. Хэд хадгалж та үед наших байхад манай мандаа ам зэрэг 자, 목적은 어떤 옛날 빛나는 요가 하고 있는 목적은 살짝 안 하고 이 운영 요가 내리죠. 살짝 안 하고 이거는 암자를 지킬 수 있도록 됐다. 그렇지? 우리 같지. 자, 한번 다시 합쳐. 지휘대 엑셀. 됐어. 근데 아직까지 왜 이렇게 학생을 지휘대 1 밑에 아름드리 앞에 있는 때는 주제가 이렇게 없다? 약스. 앞쪽 비슷하잖아. 자, 이거 떨어지면 꼭 그때가 있다. 자, 이제 어떤? 밑에 tukar 밑에는 다 백두 같은 데 오죠. 자, 슛 야스네 한데 것인 밑에 다 문제 지르는 달성나가 오니가 어쩌라? 자, 목적을 넣으셨습니다. Хоолны дараагаар амны хүнний дүүсээ хүнжээд 30 минутын турш бүдэгтэй үйлчлдэг. Бидний шүд 5 удаагийн хүчний үйлчлэгийг үсгэж чадна. Хэрвээ 5-аас дээш удаа хоол уух хэрэглэл ихэнх хоол хүнс ямар нэг хэмжээгээр чихэр агуулж байдаг. Шүд цоор хангалттай болдог. Харин хоол хүнсний дараагаар чихэрлэг бус зүйлүүд шүд нэг эмхтэй биш. Жишээ нь хоолны дараагаар чихэргүй богцчихлаа. Эсвэл чихэргүй 10 минутын турш шүд ихээр ялгаж хүчтэй сарж амны бүдгийн зүйлээ. 자, 무슨 말이야? 자, 오늘 빛을 요 알았죠? 지금 집세 개들이 비슷한 거 어때? 빛을 지금 온단 맛이 또 없다, 디모. 자, 오늘 빛이 비슷하겠습니다. 오, 자, 어떤 빛을 이렇게 앞쪽와 있는 여기 요들 밑부분 하는데, 딱 보여요. 자, 그 빛을 뜨고 요 조사 넣어. 오, 이제 이 어떻어? 또 이제 도저히 밀려오는 배틀배를 들고 자라요. 자, 근데 되게 더 많았어. 야무나가 오만이지 너. 사야지. 나한테 뭐 쇼트를 내밀 때리서 되는 놈들 붙지 자와라. 요가 이렇게 세 밑에서 암제가 없습니다. 이때 써도 돼, 빵 되고 싶어 없을 때. 여기 야마타가 되고 싶어. 사자가 맞추는 것도 나무 화학 액체에 따라 되게 좋네. 이렇게 되게 운 아쉽다 주선 봤. 어쩌든 다왔나. 자, 하늘을 갖다 주니 어째 되게. 자, 우리 짜는 데가 있었고. 자, 핸드스 약노. 야, 자체를 넣고. 자, 더블 편지기는 다섯 작품. 자, 이제 요는 스마트폰 치고해. 직치도로 어떻게 서야 되겠지? 의자 겐트 받으시고 자, 아무 자기 치료야 주지.
ben de çıkın yağmur ve okey yağmur noktalar da çıkmıştı. Ha, birisi de 아프면 다 신기 뭐. 자, 자, 빛을 없는 슈트를 포함해 때를 앞서실 때, 자, 오른쪽에 슈트를 한 누를 수 있고, 물 붙임이 없을 때, 들길 때, 다시 탔을 때, 뒤로서 슈트를 또 시작을 이 에로를 빼는 거야. 감기는 것은 슈트를 빼는 것, 자, 어떤 것이면 중국 갔다 붙었더니 하늘 시린데 됐습니다. 아예 중국 갔대, 중국 갔다 붙었더니 꼭 바꿔 놨지? 뭔데? 나중에. 나 꼭 바꾼 얘기가 됐구나. 중국 갔다 붙었더니 날 때마다 갔다 붙었더니 날 때마다 지금 지금 나왔습니다. 소비죠. 그때는 우리가 부대표는 막 걔네들이 소식이 있다고. 나 소식 갖고 부대표는 야마적이고. 이때만 만나 요에 묻을 갖고 부대표 사과할 때 왠지 뭐. 이걸 미네부터 자가할 때 사이트 뭐도 에로 사고 싶다 같네. 이걸 미네부터 나가 에로 사고 싶다 같은 돈. 야, 근데 오늘의 수비에 이제 희지. 넓은 옷 가슴 벗으니 난 먹듯 적재 옷 가슴 벗으니 가슴 먹을 때 갈아엎어서 어디 받으시네. 오늘들이 웃음 줄줄 때 없어졌는 소설들 재밌게 없어졌는 지금 갔다 학교 때문에 없어졌는 자, 목적어 설시 아역수 다른 것을 아역대 주는 것과 앞대 주는 것을 아역대 주는 것과 Just be doing that, economic manager, left out of the victim, total space after the game. Should be 줄 때 말살을 쌓아봐야 된다. 자, 그래서 어디 그때를 사사라 잘못했다고
Бүгд бидний шүдийг ундаа чихэр хондонтой бүгдний цэвэр ариун шүдийг чихэр ундаа боловлыг би мэдэж авлаа. Их сайн байна. За баярлалаа. За бацаая. Өрөө цагаан шүд ер насны чимэг чихэр ундаа шүдний байсан цагаан мэдээ шүдний хэмж шүд өрөө болдгийг юу. Их сайн байна. За хэвэн уушаа. Яа яа шүд өгсөн яг үнэндээ өөрөөр хүүхдүүдээ чихэр хэмжээ цаатай хийгээрэй. Маш сайн байна. Их баярлалаа. За намайг Хүүхдүүдэд таамаг үдээсээ нугаагаар хэрэг шүдчний өвдөл урдан гэрч нэмж дуудаарай цас шиг цагаан шүдтэй болъё гэвэл цагаан идэгээ сайн бэрээ. их сайн байна. Маш баярлалаа. Чичээ хоёрсон байна. За харин мөчгөө. Харин цагаан идэгээ шийдэн идэгээ агрээ чичээ өөртөө цагаан шүдтэй мөдөө. Зүйтэй сайн. За миний хүүхдүүд шүлгээ уншихтаа маш гоё уран тод чангаар уншаа байна дөө. Энэ юу уншаа? Тоон хүүхдүүд одооны магтар шүү. Чихэр шүдээ ураач шүү. Их сайн байна. Өөр бас тийм шүлгээ санахгүй. Би хүнийгээ шүлгээ санахыг бас нэг. Ааш. Эш. Бас. Түгээрээ шүлгээр эрүүл би эрүүл юм уу? За шүлгийн тухай маш сайн ойлгомжтой болжээ. За яг хатан дээр. Зүйтэй. Эрүүл сайн шүлгийн өгөөд энэ шүлгийн уудаарай гэж. Ерөөсөө бид шүлгийн энэ сардаа нэг удаа шүлгээ үзүүл байх хэрэгтэй байна шүү. За намаас тийм байна. Дээрш. Өөртөө цахаснаа. Арай амжаагүй нөө. Баттай ирэх болсон юм. За одоо бүгдээрээ сая шүтний тухай шүтгийг захаалаа тийм үү? Одоо тэгвэл энэ ам шийд зөвлөг нэмэлт хэрэгслүүдэд оролцуулаад сурталчилгаа хий. За энийг баг ямар сурталчилгаа хийх вэ гэдгээр санаа. Ам зайлагч байж болно тийм ээ? Чигчлөөр байж болно. За харин бол юуны сурталчилгаа хийх нь вэ? Оны сурталчилгаа хийх юм ээ. Асуусан. Эндээс аваад чанга хэлээ. Ариун мөдөө чанга. За дахиад миний бол чанга ойлгомжтой яриараа. Тэгээд тарин цагийн төв таны шүдийг найдвартай баярлалаа. За энэ ам зайлагчаар сурталчилгаа хийх үү гэнэ үү? Мөн зэрэг. Хэрвээ та ам зайлагчийг хэрэглүүл таны шүднүүдх нэм хэмжээг 99.9% устгах болно. Хэрвээ та шүдэндээ шаардвал ам зайлагчийг хэрэглээрэй. Хүүхдүүдээ. Баярлалаа. Баярлалаа. Одоо бидэнд юу сурталчилгаа хэрэгтэй. Чигчлөөр яж авах юм уу? Чигчлөөрийг ин сурталчилгаа хийж хөө. Энэ би санаа. Хүүхдүүд ахааруу дэвсгэр тавь. Шүдүүд
객대엑슨 산업 가르쳐주세요. 자, 세븐. 자, 올 빛는 또 어디로 오는 것도 세워 또 어떻게? 오, 막 자, 막 내서 치카기니 좋고. 야, 빛분이 어떻게? 감사. 자. 에로토닌에서 itu habis dari itu deh. 아, 언빛 거기서 찌찌 뭐? 언니 어땠지? 그때 됐지. 오, 진짜 언니 어떻게 저렇게 거기서 치카기 있으면 혼자 가야겠다. 아, 또 그거 밑에 밑에 저기 밑에 짜왔다, 티모. 이거 슈대 되게 같이 해. 그때는 좀더 집어서 들어게 나가야 되니까. 아, 좀더 집어서 들어게. 슈대 되게 같이 하다 좀더 지래. 나 좋다. 아, 왜 진짜 돈을 이거 진짜 어디 뭐래? 아, 꽁꽁거리가 사람 그 사람이네. 나나 봐도 그 너를 모르다. 너를 좀 시키고 싶네. 아, 너는 정신 받았어. 근데 비면 하나가 너는 시간 때 들었어. 아, 저 이거 배치 받고. 밖에서 조금 더 거슬렀습니다. 자, 닉네기를 조금 더 김씨. 네, 슈대뱅 뭐가 좋아라? 네, 슈대뱅 뭐가 좋아래? 예로 사서 지금 스포 백그라운드 기르게 나도 때가 좀더 선사를 놓고. 아, 선사 나와래. 선사 맞춰 닉네임이 텍스트로 나와래. 자, 봐야겠다. 조금 더 바꿔서 가게는다 봐야겠다. 자, 하나씩 맞추고 있어. 예로 사서 있어. 예로 컵 있어. 예로 컵 그거 한번 적을 때. 짐스 나와. 짐스 나와. 핫.
어떤 거만 더 봤지. 근데 개정부터 봤을 때 이렇게 땄습니다. 그래서 멋지고 밑에 나란히 들어가라자요. 자, 보세요. 저부터 선사를. 자, 하나 먼저 선생. 알아서 이때 사이때 익살, 알아서 되게 쌀 때는 오빠를 바꾸면 좋다. 주인들 오빠는 뭐 쉽게 오가 다시하래. 이걸 실수하지 마줄게. 어서 또 선거래. 몇살에 자, 혹시나 더 부자 아니에요? 자갈 때 사양이. 자, 지금 때 줄긴 말이. 허비스에 따라 줄때 지지대래. 직소리냐고. 자, 시작합니다. 껐어. 자, 맛있다. 정도 좋아서 받을 수 없는 호흡을 시작하겠다. 자, 밑으로 오는 맛이. 조금씩 어떻게 잘까지로. 자, 오늘들이 주제들 밑에 두고 아무 모르는데 서로와 주제 어서도 좀 손을 숨기고 자, 옷 내줬다 준비 내밀기를 쓸때 서치하기 내밀기를 쓸때 계획인 것이 독하면 되죠. 자, 오로 먹자. 주의대 맞아. 어서 갖고 내밀기를 쓸때 맞죠. 조금 시작하지 마고 서로한테 뭐 슛 ясны хан 조금 잡다 맞아. 슛이 갔다 학교부터 보니 메디 썼다. 그 뭐를 잡았어. 사실 학교부터 보니 요요 왔어. 자, 자가할 때 나는 낼 때는 자, 이제 조금 학교부터 보니 지금 학교부터 보니 요가 하는 거. 이게 멋지고 약스들이 아이들은 집어서 좀더 됐죠. 오류이 있겠습니다. 오줄 때 슈도관 싸움이 밑에 잡다 쉴 때, 슈도관 나라 때 밑에 잡다 되면 자, 슈님 사지 야 상어 잡았어. 오줄 슈니도 가 슈들 잡았어 쉴 때 있어야 주의 때 슈니 옷 슈니 직소리 그 힘에 밑에 밑에 잡아. 오. 주의 때 슈니 내밀 때 들을 때 자. 자, 어떤 문제는 슈니 똑바로 또 작아졌어. 확신에는 마음은 나서 또 하는 삶의 피고. 그리고 그 돈이 오건 너보다 작아졌어. 자, 이게 우리 마음은 나서 만날 거리가 없이 두 번인데 오늘이 집에 살아서 잡으면 좋은데 동네 거기 마음은 나서 돈이 아닌 너보다 넣었어. 자, 이렇게 보시죠? 이게 돈인가 아닌 알았어요. 자, 사인기는 사인기는 사는 게 웃대래.
자, 마음은 나시고 제생 것이지. 자, 저거 소문단 어때? 자, 밀분에서 샀으니까 아, 복도에다 저기들아 왜 저리야 칠순사 비쇼 진짜. 하여튼에 지금 안 해도 있다가 왜 저희들 불쌍 와서 했어요. 아, 맞지? 아, 맞다. 자, 어떤 분들은 예를 따고라 이렇게 잡아보는데. 자, 예를 따고 교재. 슛대로 뭐 B로 세도 X 봐봐라. 자, 따고라 생길 때 나와라. 다음은 그때 박무도가 잽시를 볶을때. 아, 따로가 됐는데 땄어. 자, 오늘들은 이제 닉다 없어 볶을 때 말자.